Patalfatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau. Mai sol tapo inga tama matina matua. Tela ho mo mai ai tato fasalong le nei tulap. A o tapena ile to mga moe poponga tia pol SVSG le Samoa Victim Support Group. Ile whamana tuino le lua se fulu tau sanga talu na whaamai. Ai onisi o ona fua ali. O to mai o ave i whanau talavou. E whaale o ai whautuanga ma o lato langona. Ma le wha moe tu uiti ai le sawai na o whanau ilu tātua tunu. O le vai o so nei na wala au mai ai lava o le tamaita i talavou o Jackie tapu mana ia se fulu tolu tau sanga o le kolisi o St. Mary's i vai moso. I se awa noa e whaaleo atu ailo na sao i le aso whanau luas fulu tau sanga o le SVSG. My name is Jacqueline Pasalafate Vanga. My message to all the people out there to treat your children wisely and always remember that divided we fall, together we stand. What makes you say that? Because that my mom said it takes a village to raise a child, so we should always have faith, put our faith in God, and trust the process. So with your message in time, with Samoa Victim Support Group's 20th year anniversary, how well do you know this place? How do you find SVSG's service? I think that they are very helpful because without SVSG, there would be many homeless people and children, innocent children, living on the streets without food and enough shelter. Have you ever been to the shelter? Yes, And what do you think of it? I've been to a shelter many times and I think they've helped the kids a lot to show them that east or west, home is the best. So what do you think? What should the people, the parents, the families, the communities like churches, the government and this country should be doing to help stop the abuse of children? They should give more attention to their children and remember that their children is a special gift from God. That's parents. What about the government? They should think of ways to make rules that involves children. How about schools? They should accept everyone, like kids with disabilities, and stop racism. Because some schools, they're very strict and they don't allow children with disabilities. Is that happening? Yes, I saw it on the newspaper. Why have you decided to call us so you can say all these? I'm speaking on behalf of the victims at shelter. I'm helping them voice their feelings because they've been abused and violence has been their greatest fears. Le tamaita ia ongol kolisio St. Mary's, Jackie Tapumana ia. Inisio tala, ua toe whaawa wai o na tau fia pia i lalo lwa inga leo tamaita i tu stala su le sunga pali i sia fikel. 5 sulfalu tau sangal soifua. E tali ai le toe wala awala na mta upu i le ono masina mua. O le whaatuai o le mta upu ina sa tali ese forma i whaia suenga whaale mawhawhau o le tamaitai. Ai le whaamsinonga le vai o suneu li ptia Samoa Observer mai le whaamsinonga. Ua avantua i nei le awanoa i le itua leo mata i tu waili poti taul soifua maloloi na pali i mai Amerika. O le ipatia fo i o le tamaitai loia iau na sayuni sa polu. O lo whaawa upea o na tula e moltina molia e peo na moli mawina i le asonga fua le whaamsinonga maawalunga. I le whaatulanga ina o mata upo le whaamsinonga. Matu ua nei i le aso sfulu valu o kusta lua o lua 5 mo le mafua anga o ta ua i lunga. O le ilo leo whaamaumaunga o le whaila e so tanga i le soifua whaal mafua o le tamaitai. O le tausanga taluaina o tato lipatia mai ai Amerika le whaalawala whaafua se i leo tua i ai le sunga pigal. O le ainga o lana wō na sulfa ia tu iai le tu malo o le tamaitai pāle mia i loto whanga. O whaawō lava fikel, lea na ia tau iai i le aso e so ai. O le ainga lava lea na tō whaai le pō le aso ntupu ai le whaale tonu, mamala mane ai le aso fōu, na ia whaamatala ai le whaale tonu i ana wō. Ma watu loa le ainga le ofisa o leo ia pia. O le wō na la o i leo, o le matai lava o le fiu anga o loto whanga. O le maliu whaafua se o le professor tamaitai mai Amerika Samoa, Caroline Sinavaiana Gaban, fitu valu tō sangol suifua ia melu o lo wha, mua mō li ai nei fikel e leo. Ina ua fo iane mai le whale o fikel le vai vase, mai le whaamaoninga o le tino maliu o le professor i le aso. O lo tau fiai pe le taimine le tamaitai tu solo, se ia le taimie vala awaia au kuso,
Ai alo tātou tau fia le tele o isi whaamtalanga pei o na mōli mawina, talu ua tāti ai nei luma o le whaamsinonga le mata upu. O suinga leo whaingaruenga le company o le SPBD, South Pacific Business Development i Samoa. E au fiaile le ngā lulu e nei o le lii ma le tamaita i tonga, i le whaatau taia o le o oina atili o tina whai pisini silaiti o Samoa, o lo aita ala futupe, mai le company o le SPBD. Ma mori mawina le o onga le i le mauto le tutu i le loto i le taia o le solulu le vanso nei lima o mati, lua o lua lima. E la te le lua se lau tina talavou o sui mai whaalapo tonga o tina whai pisinisi po o centers, e lua se lau lima sfulu o lo oi upolu nei. Na talanoa aile le i tonga le sunga paula whau. I le ngangana Peretania malana soata o le tamaita i tonga fo i e toe wha manatu, ma sanga wha pupula le aunga o le whaia o aita la futupe, mai le company o le SPBD, na i o ina fo i le sunga paula. E iailu i tawal ngā luenga, ai o tina o lo whaia ai tā la futupe, o le awa noe whaia i la tau pisanisi o tina ia e le whai ngā luenga. E whai ngofia lava on amata ai o tūlanga wha aua we whai ngatātele, wāfu ai neia o onga, mō tā itai e wha manatu ai i ta itai o centers, e wha mau me tupu po ngā luenga wha tino o le pisanisi a sa uma. Ai mai se, o le fili ina o tangata, e loa e mawhaiona o lato wha awau le pisanisi, i ola le tupe to e maua mai ai isi tupe. Ua taula iai nei ngā luenga le SPBD i ana iainga e wha tino ai, le aita lafu tupe ma wha maoni e tutongi. Mai, ma watu iai sui o le ofisa e au mai tupe mai centers, o pisanisi a pe o le moni mawina mai isi ainga, wana o le whaio aita lafu, ai le ini pisanisi o wha tinoina. Na mafua ai le ai tā lafu ma wala awai i tau ai ngai whafo, e lafo mai tupe to tongi ai. O lo tanga ai tā lafu mō pisanisi la iti, o le white loan e ai tā lafu ai le tupe whaatau ai o loa pe o le pusa aisa, masini tā mea ma o ngā umu a wale ati na ino a inga. O lo tanga fo ile ai tā lafu tupe mō a o ngā le whanau. Na unga tāle ali i purele sunga paulai, ta umai pe fia le pasene o ai tā lafu, o lo whaia le lato company. Peta ina ia tau fo'i wa iai le draft a po se wha maunga o tāpenanga o le whaatu lafono ina o tupe tului o ai tā lafu i company whai loan laiti. O le taitaifono, o le pulenga whaatono le fesa le fionga ai ono, mere sainisi o si laulua. Na saunoa whaapitoa le saunoa ngai alo ia mamana ia ai la tonu ngā lue le tremina tali tuai mō ngā lue ngā lawe ai. I le awaa o le waasu e New Zealand le manua nui, le nangoto i ngā taifale o sa whata le tau sanga taluai. O le sauninga e tau awa tua i tusi alo ia, e pei o na li putia le tu lau le mtanga ruengo leo leo na awane iai le sui o New Zealand i Samoa si a Leivan Tour, le Rear Admiral Karen Golding, taitai o ngā ruenga tau le puipui ngā taifale a New Zealand mal komsina o leo leo ngā Samoa au apa au longo i tino Filipo. Ma whaata ai e le komisino le fesa, le sunga tanu wasa pe tone maunga, i le whaai unga o le sauninga whaapitoa le tāua, o le whapaanga i le vao le New Zealand Defence Force, le Navy ma le pulengo me tupu whaafose i a Samoa le fesa. Te tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo iaso, e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo iaso a tai au se wha poponga, ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.